njengamanje sila ekwamayimayi sifisa ukuthi ku live besifisa ukwenza ngo1 sisiphucele ukwenza ngo2 sigijima manje ema police station la kunensizwa ezi12 eseyiboshiwe ebesihamba nazo kodwa ke amaphoyisa ayekhethela nje abantu afuna ababophe masuka lapha nje aqedela live sinyukela la eJipe police station siyokhipha lezi insizwa sizoyikhishwa lezi insizwa ngoba amaphoyisa asiphathe kahle wona ngendlela ayiphathe ngayo aphambuka nje nawo la ngaphambuka khona ukuthi abophe lezi insizwa bese kuzothi induna zona iqinisa silenzanga lokufikela ithunzi sikaZulu iqiniso likaZulu ngoba uma kube khona inkinga ebikhona bekufanele umuntu oqala ambophayo yimina ngoba mina kase ngimeme umuntu mina ngisholo mina njengomongameli wamabhengu ukuthi mina liza kwamayimayi ukuza kwamayimayi ngisholo lo mina angizange ngimeme umuntu mina ngaphinde ngazokhuleka einduneni zenhlabathi nezipheke abantu besilo eGoli nabantu baka Mntwana eGoli okubalekile ukuthi konke lokho sikuhloniphe sivikele ngoba obaba sebahlonipha kodwa obaba badala kungenzeka kube khona umlilo abangawuboni iqala siubone sizingane induna siyahlonipha iphethe amahostelo babomhlongo babonkabengo oshalazile kodwa ufuna bakwamukele ukuthi nathi singamahala njonjo siyayibona impi isuka ingakafiki izonyathela amasingo abantwana okumele lokho bakwazi ukuthi nabo bakwamukele bakuhloniphe futhi bazi ukuthi siyikusasa ngaphandle ke bona uma bethi asidonsela odakeni thina funa sizophizwa okwakha amanxiwa odakeni sizokwakha umuzi odakeni siphile odakeni sivumele noma yini yabona leyo nto leyo ngiyizenzekeke uma ngabe thina sikwazi ukubona ukuthi la akuhambe kahle lokho esikushoyo ke njengamanje njengoba sila kwamayimayi inhloso yethu bekuzolwela isithunzi sikaZulu ngifuna ukuqinisekisa iNingizimu Afrika yonkana as a president of the Bhinqa Nation ukuthi sinqobile singuzulu sinqobile ngayo yonke indlela ukunqoba kwethu magaga kithi maqhawa kithi bomaskani bakithi mabhinqa kithi mazula kithi ngifuna ukuniqinisekisa njengomongameli wenu owakhonjwe isizwe samabandla wonke indlula mithi yamakhosi ingafinyelela kwemkhakha kodwa kokunye amaphiko ayo awafinyelele ngifinyeleleke eGoli uPanyaza Lusufi ucommissioner wala eGoli ayikho into yephoyisa engakhishwanga benqala mina ukubona abantu amaphoyisa engaphezulu kwabantu ufanele ngabakho bakhona la wamayimayi nomayimayi uyayiqala ibhizi engaka savila masifika la siqale eDenver sadlula eJipe masifika eJipe insizwa zathi hayi bafethu asihambeleni phansi ngoba sekuseduze washuthi zigaqene ezigcwele amatekisi ezini vele imvumo yokumasha asinayo vele ngoba bevele singamashi besihambela siyozosela inyama kwamayimayi sizoba bazi umhlola ukuthi kungenzeka yini ukuthi kube khona isitabane esingavulula ngivululo kaZulu sithi siphikisana negama esikhiphileyo ukuthi cha ayisikho sitabane esizophinde sivunule ngemvunulo yakwaZulu mina ngizumlando wamthunzi ngisaphila yelezwe bonke abantu abanezikhundla kwaZulu noma ngabe uyinkosi noma ngabe uyinduna noma ngabe usendlunkulu kwaZulu uma ngabe lokho engushoyo kuyiphutha thatha umkhonto ngikwazi thatha umkhonto ngikwazi impepho yethu isiko lethu imbenge yethu udengezi lethu lempepho inkatha yethu ingavunulwa abantu abaphikisana nesiko impilo
ingavunulwa abantu abaphikisana nenkolo. Religiously they are not accepted. Ngelinye ilanga kwenzeka isimanga la qhamuka khona abantu behlobo belalana bothi egcikeni njengezilwane bakhuzwa kodwa bangabatshazwa kwathiwa ayibarong futhi baqhubeka balala nezingane zabo kwakhulu ukubabaza kwathiwa ababulawo sebebhedile kodwa iSodoma neGomora leli ngikhuluma ngalo mhlazana indoda ilala nenye indoda umfazi elana nomunye umfazi ilapho uNkulunkulu athatha isinqumo sokulibhubhisa namhlanje alikho ngisho imap of Africa alikho ngisho imap of the world